Aloho Molelei Patoa Kropo Imaman Kotoa Pe Pongpong fo oweni Australia o mau lotonga lele he tainimi ki Grififi koe ave ni tong tupe ke au ki Grififi koe atirila whamalo atu he o mai e whatongia ki he whamili koe ni pia ko ho mau lele taha te mau whai aki ai whatongia koe ofa masiva na ake kamata i Amerikana o mo ui ai kakai. Pe hei kai tuku, he kai ko hanga aue ia o kukovi. Koe ngā aue lelei ke lava ke mo ui ai ak tautol masiva. Koe ia o kou maulolo tonga lele ni ki Grififi. Maha koe hoa ni taha kua lava. Toe mau hoa ni ma moe konga pia mau au ki Grififi. Ko ia Grififi tau fie pe mo tau tali he koe polo kalama ai kuini koe polo kalama tokoni ma ai masiva. Ko ia e pau pe ke mau feinga tirira ko feha feitu i Australia o nau kole mai ke oange ki ai tong tupe koe whamili sorofoni te mau whakahoko le waia. Pea ku o whaatu ki he taha kotoa pe. Grififi ko koe kotoa pe o ku ke fie ilo pa ke fie mau. Ha ongo ki he tong tupe te ke whanongo totonu i he tong tupe he pooni he koe whatongia e o ko mai e tilila ke mau whai he whonuani pe lava ke mo ui ai e tonga kotoa pe he osi whakamo o ni pe ia ai tonga kotoa pe o ku mo ui i he tong tupe koe wholau koe ni ai tong tupe ki Grififi o tokotolu e mea koe matahine mahalu na e tonu ke iai ha whare mahaki ke ne si ngā ue atu ai he ahoni. Ka oku tuku hono taimi ko ene ofa ki he ngā ue mo ene fie tokoni ki he tonga kotoa pe ka e hao o mui wholau i a maua. Ko Penelope oku teiteu whaka osi a ene toke tā i Australiani i he taunu. Aia koe si ene hao mui wholau he koe tuunga kaunanga eni o kune support au pito pe mo ofefine taha ai tongi tupe he o kuna talamai koe system lelei au pito koe system lelei au pito ke tokoni ki he masiva. Ko ia o ko whahatu Grififi mo koe pe i Australiani. A koe pe i Australiani ku ke fie mau e mo oni mo i toto nuki he tong tupe. Whetu taki mai pe ka pau oku toko lahi hanga o whawhau taha ki mo tolu pe ke arrange atu ha whetu ke whaia ki ai pōtala noa ki he mea koe tong tupe ke mahino ki a mo tolu. I he ai uhinga na ai whakotu ai he kuini o korpor patoa ai fo i system ko ni ke tokoni ki a te tautoro. Ko ia o ko fia mo family ke whai ai tokoni ki he tonga kotoa pe. Pea mo sio mai koe waha i halai ni o whanonga, koe waha i halai ni o whanonga, o ku houa e ono moe konga, me sene ki Grififi. Pea o ku mau tupa, pe koe hae lelei
taha te mawala lava, tilila, te mau whaia. Te whai ake ho mau lelei taha. Ko ia, ko koe ko toa pe I kuri fifi, o ku ke fie mea hake, he teke toki ilo koe mo oni he pooni. Moe u hae u talanoa o mo whanonga ai, mo mea hake. He koe kakai ko nau hanga whakamo oni e tong tupe, o ku nau mao e lelei ai, o ku mao ai e nau ai tokoni, ki he whakalele ho nau ngai whamiri he whonuani, te ai kai ngata ai, o ku mao ai mo e tokoni ki tonga. He malava e te sio ke kakai, he fia I he whai, I he hoko ai tong tupe, ke lava ai ho nau ngai whatongia ko tope. Ko ia o ko fia ke whakaha atu, kia te mo tolu kau fie tong tupe, mo tāmai ke noa whā, hiwe hiwa, noa whā taha, hiwa, ka pau o mō fie mao, ke mō hu ke tong tupe. Noa whā, hiwe hiwa, noa whā taha, hiwa. Tong tupe ki ai Australia, bea... Kamanata ke tau... Foku mai pe koe, a pongi mei ai, koe te ui e tau wholau ki Brisbane. Brisbane, o tari mai pau ke mau awat, i he weekend koe ni ke whai e tau a he hena. Ma koe ngāu e koe nai whakahoko, he kai koe whai ha holomui e tukupā ke whai ngāu ke ni ako no lelei taha ke mo ui e tongi tupe I Australia ni. Mea na mo o silo pe motor koe ngahi mea pia nā kulea mea I ki mua. E whainga mālohi ake mālohi taha ke loa e mo ui e tongi tupe nele he whonuani. Mo o silo pe motor ngahi mea ko hoko. Ko tokalahi o e kakai ko nau ilo e nā tolu au mo whamiri o te eke au pita ke a whainga mea ia nā mukua o whamiri ha mea whakapaanga taha. Nā mo o silo pe motor nā saipea mo whamiri rotonga nā te ke hau e tupe ki Australia ni. O ki nā tolu pe tu tāmak pak nā e o mai o kau he tongi tupe kia ko nau wahe la lahe mo mea pia nau toklere ke tala ke kakai ke o te nau kau e tongi tupe. O whainga kakai ke mao ha nau mea ha moui mo mea ke tokoni ka ki nau tolu. O mo tolu koe te mautui ke ngai whakamatala loi ko ia. Pia mo whai te riha mo tolu he kai ke aha tokoni ia ki he ngai kia ki mo tolu. He te eki more hapanga hata pia te eki ke launga hata ki hane panga kua more. None of them. E koe whainga koe ni ke whainga ke lawa o lele e tupe whonuani. Pai te riha mo tolu ho mautui ki he kakai. Ko nau au se alu nau tolu ko nau ngoto he paanga e tongi tupe. Ko ki mo tolu koe la ko mou hopo hake ke mou whakakovi e tongi tupe. Mou whakafoki mai sirini e tongi tupe ki heni ka mou ata. Pe ka pau lewa ko mou wahe lau mano he paanga e tongi tupe. Shut the mouth, mo whalongolongo. Kai tuke ngau e tongi tupe, whenga e ngau e tongi tupe ke moui ke tokoli ke kakai. Oi mea ia ku mau heni ai. O ku mo osi ilo kato ape mo tolu. Ai ngahi mea kua hoko he ahoni. Ka ku mau hopo mai he ahoni. Ke whai e ngau e koe ni, ke whakamahino. Ke tonga kotoa pia moe. Australia kotoa, kai kia holomui e taha. He kuhiu kai kia ai ha mea. E mo ua kai ho mau atamai mo mau loto. Ko te whai hala, ka te nofo hu, o whai hala ka kai kotoa. E kai kia abita ha hu pehe, kai kia halau maari e uri te mau. Ko ka kai loto tau ataina ki mau tolpa o mau whai ngā we, o mau whai ake lelei taha mo e ofa. E ka pau o ku vei ua hataha ki ai, hopa maa whakamo ni, e mea koni koutala atu. E te eke au pita manilia, o mau loto, mo mau atamai, mo mau fulu. Ia whai hala taha te mau whai he whanua koe ni. Never, ever he pen. Pea koe ku tahine koe ku loia,
she won't be jeopardizing in the career. Ke fai ha mea hala he whanua koe ni. Mou tolo kona ko mou hopu hako tui o kohi mai. He mea pūroa koe na ku tuaki holo e riweri. Koe ni ko tātu hanga tonu ia ki mou tolo. Ko ngoto ia he ngalo ia te ia. Pea mohono family ko na tonu na nau tau he mau panga kesi. Pare lau ia he mea he akauli koe umea pena o stala noa ki mau tolu ki ai. Ka ko hopo mangari tō mama e ko hopo ki ai ka ko whenga ke mahino ka ki mautolo, koe mau whanonga koe ni, koe whanonga ki Kurififi tali mai ki mautolo. Mautolo ni mau watu, ke whaka watu ka ki mautolo, ai tongi tupe. Ko mautolo ai fuafua feitu, o kamata ke mau hopo atu ki ai o whai ki ai ngā ue watu e tongi tupe ki a tingi mautolo. Pea mautolo ki whiri ai, os whamahino pe tirila, koe choice, it's yours, ke choice, pe te ke kau, pe i kai, mea ia au. Ko mau whatongi a, ia watu o atu, ai lelei, o mai e tirila ke tau tofanga ai. Ka ko whiri rewa au ai. He teipe, ke iai ha mole e ta. Ko kau wale lau, kona kuna wale lau, neke ki mole ha nau sirini, na nau mau ata pe. Ko tolahi kau tamahena na kau he tupe, o si kawa nau panga, o si mau me nau tupu. O wai ni tupu lau wafe, wai ni tupu lau mano, wai ni ko tupu lau kilu. Koe. Aliweli pepa mo selu o kulau kilu, ke mo whanongo ki ai. Ko ia, Sharon Mina, te uki reat kia te koe, he na ke drop mai ho kape ho fotunga kape whakarie lia he pese a solofoni ane po. Kau ki lea atu Shaironi. O ke ila tō tāna ne kole mai ke tō ki tua aho o kohi pia poloka koe koho ma ofe fine lahi. Koe haho no uhinga, koe kakaia o ku mama na teu i he ata mai mo lau maali e aho nau kaha u. Kole mai ke tō ki tua he ku tae tāu pia tae whi unga ho mo ui e mea. Pea ke sio kia Sharon Mina. O ku lea atu ho o whine koe na o ku ke te pole ai koe, o ku ke pole ai koe loea he na kia te koe ho o kape tae uwhi he u pēsi, ho mo pēsi, i kai manini ia he koe ha. Koe ha e whotunga mo ui o ku ke sio ki ai. Ke whakamahino kia te koe whanau e na e tautu a e nau whae mo e nau tamai o i loto whale. Pea toki awe ai ki he whe loki atamai. Pea whakaosi a kia whale lotu ke mahino. Ke nau nofo ki whale lotu he ko ia ho nau tokoni ofitaha. Pea koe uhinga ia o ku to'o ai mo poloka atu koe Sharon Mina. He ukai ke tokanga ki maua ia ki ho tā palasia mai ki maua. Koe mea pete matokanga atu ki ai, ka u mawhai ha mea palaku. Alu pe ko whakalelei koe. Whakalelei moholoto whale. Tuange koe kakai. Oa te ke mole taimi koe he kape mai. He kai te manini ia tau ki ai. He ko ho kape pe koe ki a Sihova. Ko kape a koe o whai pia ki a Sihova. O kai ke whai mai a ka mau tolu. So, kai ke wisia o family o. Koe mea pe o ku loto ki ai e ma whanau ke to'o he koe uhi. Ke to'o he koe uhi o ku palaku e lea o ku ke ngau e aki. Kai anga e ku whanau aku. He sio i he loto whale koe ni. I he mea koe tala noa palaku. So, ma koe hawhi e maari e pa koe na teo ho mo polo kalama mo liweli. Pea ke talange ka liweli. O e whai ake whakamatala ngutu. Pea o mai mo ene witness ke u mea kotoa pe. He koe mea kotoa pe ko pau ke tau witness. Pea te tau lue hao ai. Koe na, o tuku mai e tirila, ai fu lau kilu, mo e lau kilu, a selu vai a toa, selu vai a, hu mai ki tua.
Ho mai ki toa whakamooni ki ai, pia ke tapuni i atu ho hoa, ke mahino koe mooni. E mea, mo oa mo e paanga e kakai o whakatau ake ha mo whare, ke mo tautu ai. Ko e kilu ena, ua kilu tupu ena a koe liweri, taha kilu tupu ena a koe selvaia, ko e mei $500,000 ia. $500,000 te mo lava pe o ai o deposit ake ha mo api. Pea kai pea toi to'o mai moe ua kilu koe na au family selu. Kumi aka ha mou api pa mou tautu fie maari ai. Kai oa te mou toe lau ke tong tupe. He koe tong tupe na ane oa te fupaanga ko ia ki a moua. Mou toe whakakau ange. He na whai ku mo on. Kua osi mo on e lau koe atirila. Koe ngai fu tam. Tam hako atirila na ake pu aki. Koe me eia uwhinga ki a liweli mo pea mo haikoa, pea mo selwai atoa, mo koe ai whaka o wale, tako e mo nofo pe mo ua o loto kovi, sio o koe lahi e mea o ku mawhanongo ki a tirila he ene polo kalama ane po he pehe koe paanga. Well, selwai a whai mo ke aski tu ao lea pe ko hai na ne tauhi e ke si. Ki tu a. Pea ke hanga whai tae mai pe ko whe ia e fu seifi. Ko hai, ko e mea ko toa pe o tau whai o ku. Tā nei whakotutu pehe e ki. Sio ko si mei ātunga e ku tuwa ki maua. Selwai a toa. Huki tu a, o tala pe ko whe seifi, tala pe ko e hae uhinga, pe ko hai na ane puke paanga. Ke ilo e paanga koe i he akauni, o ku sai pea o ku ia hono witness ona, o ku ia hono receipt ona, o ku ia hono ngahi statement ona. E lawa pea print out everything, pea tuku atu i lo toni ke sio ki ai. Ka koe kes koe kakai, o ku mau fiu koe he whenga ke whakasio, ana e o atu ki a koe selu, o kei tāni mai pe kakai ki he nau ngai foi tupe, ki he kes na o atu ki ho awhini ma. Selwai a toa, huki tu a whakamaala koe ka oa te ke tautu pehe koen kua tā wau ki ai, ki he mahino mai e mea kotoa, ai mo ui o kuke i ai, e mea he whai tau a tai na he eku whanau e ngawe, pia koe taha selu. Peke si o ki ai, tala ke kakai pena ke lava o lomi e koman, pena ke lomi e foi mea koe pa ke foki ki he koman, mo e hae ngai foi mea koe na i he laptopu, ai laptop koe na ai tong tupe. Tala ke kakai pe ko haina ni whakahino hino koe ke lava o lomi e ngai foi mea koe ia. O te ke toi ta utu koe ki lalo, he koe kovi koe niko koe. Koe kovi koe niko e nofo ho moloto he kovi. E mea, osi koe ia, pia mo ita, he tu usi e wahe ho whangatunga a ne, pia ke toki hau koe mo e veve noa ia e selu. Ke o mai ke mau ai tong tupe. He na e kau e tong tupe he mau. Ko ho loto pe mo e loto liweri ko e mau. Ki he e mau ngawe. Na i kai kau ai tong tupe ia. He na e lele pe tong tupe ia i Australian. Ko ia. Fie marie he kei toi lahi e mea kotoa pe. Seroni. Ai ho mo polo kalama mo liweri he kona ko tamai liweri ko lava a haikoa. A tirila to e ni ia. Hopo mai liweri o ko kei ta utu pea o whakalongolongo ko te ke hopo mai. He koe koe te hopo i ki loto live video pe ho family pea mo selu. E mea ke uhi ke tāpuni o ana ke toe lea he mea koe loi. Peka koe haho mautolu whami solfoni ke tuu mai o ai. Oua, tuku ia he te ke
manifi ho kili au ko matolu ya hange ko tiri la hau koe o whakamatala pea ke tala ko marike hopo moia ki hala o e toi ta uto whakalongolongo ke kawa selvaia toa ke hopo ki tua whakamatala pena ne lava lomi e ko mani pe i kai e mea koe me e te tau au ki ai liweli whenga mai koe paka whenga mai ka Seroni he ko manini ia i ka i Seroni ia i se oni nothing ki a te au e horia ke tu mai ake ne kape whakaliria i ka i kape koe Seroni kape koe he koe naku ke osi kape e mea ko tō koe ke puli ha mea ka te au ko nofo pe au he ku ke kape koe ka e whoki atu pe ia ko ho mua ngutu e whoki atu pe ho kape a koe ke ho mua ngutu o tapuni i lelei aki ho mua ngutu e mea ko ia kuri fifi na fu to ke mama osi e te whakamatala ka koe anga ia e mawhana mea mo tale mai mo tol kuri fifi koe polo kalama ia tong tupe koe polo kalama ia tokon ma ai masiwa pea tau fua ka venga aki tokon ki he masiwa ki tonga he mea he koe mea koko o tau o ngāu he whonuani pea toi ngāu e aki pe ho tau brain lelei ke whai aki ai mea ke whai aki e tau oko i he whonuani ke mawai hato koni ki he u whonua ki he ko ia whamalo atu ki he taha kotoa pe o ku mea mai ki he fhoi ki fhoi live whakatupa ke ko e ni ka maulolo tonga lele ki kuri fifi mahalo o ku houa e ua ni ku osi ma pe toi ha mau houa e wha mo i konga ka usai pe kei a pe e mau tama driver ko ia ko toi fu a pira sebi iyo ko ia ko e mea kotoa pe o ku fungani hene kawai ai eiki ko ia tilila oa tau lot pe tau domo tau whanonga he tong tupe he koe tong tupe ia tene omi ho tau whainga maali i he whonuani mo tokon mai kia tek tau tolu ai tonga kotoa pe ko ia pe malo o whaatu ki he kro polo kotoa pe pia ko koe na ko ke tohi i he besi koe na aliueli whekau aki mo e uloi aliueli good luck at ka te koe pia kei lele pe ku kilina ki mo tol me he besi lahi okay ia te whakamanata te pe na osi tohi hake pe he tohi hake ki olunga ko koe te umau ke kei iai he besi ko ia ka ku kei loto he tupe te whakamaha popo foi tupe pia whakafoki ati te koe and you never ever come back ke tupe that's it yeah make it kilia atu Australia kilia atu okay o whaatu ki he taha kotoa pe malo